Jadi ya ro sampajange ya ko pikki melo ya guri onna ya ro sarak-sarakna ro. Tapi kalau kita lari ke tasawuf tak bagi telu. As-sholati anil ghaflah, as-sholati anil yaqdah, as-sholati anil ghaidah. Ang empat as-sholati anil hudur. Apa itu? Iya ko makadai gapla, as-sholati anil ghaflah ya sange gapla mapamulai kata bere latu mak bere salah de metoga dingaran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kena taruh sandalak baru apa yang menarikung kalau dari Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah rabbil guci galomo gar motorok ke menarikung kembali. Ar-Rahmanir Rahim Allah sasaku de paupulunya menarikung bosi marhijai. Maliki yaumiddin Allah. Pat demo gar komprogasi nak yang menarikung dia nama mati mesa romalu atau lima komir. Pokoknya sininna mak baca mato. Tapi ya peringaran ada metoga kalau riloko pong Allah Taala. Timun nami batu likedo. Ya nanti asa gaflah. Naya sampaja make itu namo 50 tahun mas sampaja dia na baruba ampena. Iya ko pacecereng mataru. Ya, makanya kata maka nama kaji anu pas sampaja na pacecereng mato coco ni. Tanya baca na suruh pakanjaki peringaran. Aja na baca na peringaran. Jajianan ka pas sampaja pacecera baka daw makura peringarangi. Baca na mi makanja. Namo imang. Dito gay mato. Togaga. Mega takala di Puropau. Terima kasih guys sudah nonton.